Lagi phone nama dik lo ya deh. Apa ni classmate lo lagi. Commerce student lo lagi. BCom class. Ke pun tu phone na mi tum lo ya. Class le pin ba ka. To lo ku pen haw. Ta ke hang panuk ku. Ho long vi ho. Yo la ekdom Samsung, ekdom non latest yo em. Samsung F17 5G na mi tum lo ya deh ya. Enggak tahu ya. Berkata tahu. Bagay may level. Ada sampai bagay may Okay, Samsung Galaxy F17 5G lo la bangke. Fear no fall ada la bangke. Kasi la so phone si pon lo de ya pini mangge yo. EMI pen. Paisa vini tungge kachong dat ki duk so kali yo. Lagama ni jelalo Galaxy F17. Na phone ha. Triple camera. Apela ke akaprex na dun de ha ke nam ge 1700 Nanda phone na kaya. Wala sa mga dun na. Kasi kinam po do. Kinam po do. Kasi na punta sa phone ne. Di. Galaxy F17 5G, okay. Lake apodol lang na here again. Corning Gorilla Glass Secure 50 MP main with iOS 60. Okay. Okay, February 2026 contents law. Open ador ke 18,000 kasi nam lo pute no nama ke 17,000 pensi cash pen long pon pode apen EMI lo te 21,000 barli month and year of manufacture